Kapag may hen, kata pangulmur na po ang masisiyo ang miyaang nga kagi hoko beta kata gamatay. Ito pangulmur yan, mao. Soon
Miri miri e to hango tope
ke tau kamata. Whambe ke whawhiroa ki atu ai tau matua koe na whaifatongia i he matikta tō hoko ka sewaniti i he matikta tō i aho. Ko kuhingo ako sonatane matare atu. Nau bere me ke ni ba angai whiwhine koe nio te kolo ia mutu e ako. Te whaoa pe whamili ko whamili fō ko te hoko koe tokoni ke boss lady ko ni kunga kono whakatau kei ki ta tori he ahoni. Hi everyone, I am Catalina Ata. I am the youngest daughter of the birthday girls. We warmly welcome you. If you are here, you have played a very important part of Mom's life. She is 85 years young. If we were to invite her whole family, she is one of 13. Her mom comes from one of 16. So we have a lot of families. So if you're here today, you touched her life and you played an important part of her life. We love you guys. We hope that you enjoy your day. Have a good feed. Forgive us, ko matolo ko whānau pe. Ka ha tono no e hana. Ka tono no pe whānau. I've been given the opportunity to go. I'm the youngest. Ke whao ken. Pa te tala hui ke kau tamalala hi a hana. Kau pe hai pe hao lotu, hao lea. So get ready for it. So as we begin, we know that there are emergency doors here in case anything goes off, like alarms and so forth, here. And also, just a reminder about the parking, your number plates. Bring it over here and get it recorded, otherwise you'll get a fine. And also, if you're still sitting out there, standing, you need to come in. Come in, there's still plenty of room for you. All right? We'll be seating everybody who sits in the front and bring Mum in there in a minute. Mahalo, te tau whanawhanofo rewa e tau te pire mua, ki mua kai tau toki whawhi ai tokataha koe o ona e aho ni, Karesita, kene toki mea mai ki mua, pa te kore ka te tau toro no katoa, e taime e take mai ai whae koe ni, kata mo ke tau tokoni ono popou I pono o whawhiwhia e aho e tō taha koe ni aka tau mea ke mua ki oru, o taktare rea tō tahani e taime mea mai ono o tau toanga. Mahalo koe information ko toa koe he building koe ni usi o mahina te Katarina, peheni. Koe kore tō motoro koe mo mamatapaka mo e mea, o kore mai me whare koe ni ki tau kolosi ki he kawala koe, ka pau ka hata henu, ka kopio ki te hata heni I ta paka te. Pa mawhata paka I henu whakatau, koe veipi, Ai kore, uno pena toro ka usana e ka mea muna pure he whare koe ni, koe te hata heni I ta paka. Maamunga ka toka kai koni hene. Tuke na koe peha maamunga u kei whakatoro pia o. Maka ti chei pia u kei ta paka. Malo, kore ka pau ke kei tua, kore ka pau mea ka mo mea mai ke o mou tamutoanga, kunga ka tau hoko atu. Ki he te pire mua, tau whawhi ai pisope koe a Karesita, ko pisope David Tapas, ka mono hoawhanga, mo mea hake ki mua ki he te pire mua. So ko mea kona e unga Katarina, te ma tala huki a rewa e honi ki kau tamalalahi. Whawhea tu ki heni pia mo e tokotaha ka koni ko e toko ua mama karo koe maa tupua mo e tokotaha koni tonga ka maa ere tangi he ke mai ki mūrini o alo tokotaha koni o koe o e mei o Newcastle whawhea tokotaha koni o to hoka e ka tokon present state e state ki Newcastle pita tupo pe mo hoawhanga o mea ki mua ke te pire mua te maa e tala ngofua ua tu e sio mai whenga mai te pire mua
whakawhea tu pia mo e whaiwhekau ai sea paro, ka take ka pau ki hen, mea mai mua ki te pili mua. Ko ne wawea nge koe tau wawe tau kamata. Whaiwhekau ai sea paro, mea mai. O mi heni foki pa mo e toko ua, pa mo e whangatua ani o e tahine PFT i goia e aho ni. Whakawhi a Benedicta Mahe, me hake ki e pili mua. Ko e toko waini o Karesita kuni heni pia mo ona toko wa ki celebrate ya no birthday. Whawhi a ta Benedicta koe lau mai tō taha konita mi Australia. Whakawhia tu pa mo Alice whanua fō, ke ne mea ke te pili mua. Whawhia tu pia mo Sias, ko e tungani ni o Karesita o ku nehanga o tokakai mai e wahatau po. Whawhia tu pia mo Sias i ke te pili mua. Whawhia tu pia mo e tungani taha o Karesita o ku neheni. Whawhia ta Nick, mea mai ke te pili mua. Ua tōre a ngata. Hau whawafonga maaka MCA te ala te awha whawafonga. Kora te taimini, ke DJ ke ne te te mapea kuwhasi ne o si i pe. Ka e mea mai e tō taha PFTI ki loto. Kore tā te motoro ke mou, mea ke mua ki oronga ki tau taritari le rea te whine uona ai aho ni e pātunga e tau i whini.
aloa bito ai tau toponi i ono o tau hoko kau whamoni pia mo no whawhiwhia e aho ko ia o Karesita Fifita. Whakatawanga peti tau hoko ko ha ki tau pōpōku o no whawhiwhia i o aho e tokatahani i e ahoni no mawinga ai tau lahi mune au sia ko ia o i he ahoni. Aku ko programa ko whai ahoni. O hoko tono pe i o no birthday i he ahoni. Nai whaututu pe ni o palan ke whahoko pe aho to tono koe o no birthday. Ia whenua pe ai tō ai aho hiwa i he aho tokonaki ko ni. Ue whenua pa po no birthday. Pe 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 ai ana e tau programa. Hili pe koe ni. E tau whakawhi i ana tui vai. E katak whamori mori. Whawhi ana tui vai. Tene tataki matik tatoro a tau fuahiwa. Peka hili ko ia. E tau whawhi pasentu pou. Kene whaha tau fualot. Peka hili e fualotu. Te tato pihoka tu pe mea. I mua ke whakawhia e tokataha ke nehanga o tāpukina e tau mea tokoni. Mo whake peha a tā boki pa mai whae koni e tau lahi kone ausia. Te tau whake mi ki a Lolesio. E nehanga o whaihare whawhi laki mai te tau toru i e ahon. Paka hiri koe te tau toki hoko atu. Trova.
Tolo pepe mo i taka wharue au rotoraki. A whio ai o tua mo koe tau tamai. Ai muni waru o roto tatau. Toko peo mua ke u whakaturo watu. Tapu ke la hopo o tu whereni te. Nei malama mai me api ko ha pere. Pea huero mai me api ko pola taane. Haia he niu wakai. Ko lopo ka mea o e aho koe. Moi aho. Tapu ke he ngā whetu siliwa o hāli vai. Tapu ke he Palestine State. A pehe ke he kau pisapi. Pehe ke he kau puretang. E kau mātoa. E whata mawahe heni ke tahine PFT o e aho koe ni. Te koe sita. Maulele mai pehe halago noho meu whakaukau ke he ingoa. Sita. Ko lere hake. Ai manatu. Te talanoa. Me ngai sāme e tangata koe o Solomone. Sita. O hake e ko ho whaafofa. O tū kau he mea e siasi whaamiri. Mo whanua. Hangai fu sita. He mea kau mai o naila. Pe koha fu sai paresi. E ngā he ngau e whataki o eniketi. Shauke. Pe koha fu hei lao. O hange fu saalone e he ngau e whaianga o e talanoa o e ahogoni. Ko e vikia e au tuha o e whae e whita koe. A maulene mai i tala mai hoku hoa. Peko hoa no ia ki whia. O kui kai ki kau ai hakau vene mutu he au no ia. Peo talange. Te unere pe. E koe e whatongia ki o whai. Te lau he uke ki hana uhinga. Ko uhinga e o prere mai a uhe ko uiro pe e au. Ai mea ko rea ai mo mea ko whautua mea ai. Tuke o whautua tu me turuturu mafua whio mo tua. Ka whai a rea he aha koe ni. Tōpete ni wha. Ke re rukia hono moana. E koe pāke nei e tauka kapa. Koe ofa mai e tau tamai whakahewa ni. Au hange ha tauka ni piri. Koe ahori o koe hono tala noa. Ma koe wakai atu. Koe oma ulu te a me i tau ua o tako ua ni aspai. Ko sita i toko taha. Perupe toko taha. Ot ke te whaarea he wheharake urea koe whaaho o Nei taimi koe nei ke lau maarea kuri saro te. Kani whehuia. Ko hai e toko taha tō maarea taha i hoku whanua. Me ka pai aha ma taha pure puka punake tine lava tai. Me anga rewa hono api i pata ki e ua. Ha ue kau mata pure pe mo kau punake. Pe aui. Mari me dai ne ka kia tae ton hone ta. Ka kia tae de tala mai e tari pe hoi ka ke taha sia pani mo sia ina. Ma fu ha fu hono tala ko fu sia na ko tu tom na kao. Ko hai. Mari me dai ne ha. Ospeko te pe ate tahi ne. Kai ata ulu kau lupe. Te sio whaki kau punake mo kau bea. Kai kia ata de te ilo. Piko hai ulu kau lupe. Pea tu rewa tahi ne. Ko hai hene ulu tea. Sio hore kau mea ku osi kau ulu tea. Ko kau ulu poko peni hange ko au toi.
e atu le vai kai ai hauru tea ko kai ai ko familia o tu mari o fonua não precisa eu faki ko ulu ka ulu pe ia he te na o mai e a fifa mau e a honi kai monua bobo sita o ko atu o falahi te koe ko alo alo fai fatongia ka koe pe o fai ke to melie ko hinga ko rele mai ai o fai fatongia e family ko ni wai e ki tu ale si o sita e faka ino ai a ko mana wa he tau lava ka mana wa he tau e ko hinga ai a ko to rele mai ai fai fatongia mau be ke family ko ni kai mina e maroro pe ki ai na tangata e ki na ba ha pe pea o ke si a ke au o ya po ha mo tangata e ki ko ke ko au ki pe ha pe o aro ke ha pi ko no te vita suria ku e pe ki a te vita aro ke ko pe ana ko to ko to ki loi no taki au ke wilo ai me ago ilo a mau mata e ko a honi o fia sita ke wa o matu ka te koi ho aho ta o varo ko furu mani ma malo e fono anga koi ne kai fai ko fua ne fai e ta madonoa e koi ni ku ke au mai me to mui to mua koi ni ku heni e presidente state kau pisape mo kai lot ko monu ya ngai kata ko mo bena ngai fa loroa ka go pa pe ke wa ke mahino ko tai bi ko ni ai siasi ko ni o kai ke siasi ko mamoa ko siasi no ko siasi o sisu kraisi ka ma o ni ngai ya o ki buini ko ta ma ko ni o ha ga tu family o sita katolika ga do ka ta ba ko ni ta ba ki ka ni una mulu ma ka te au o bueno guai la wa to ta po ya ke ko a pa ka si o sesi pe o tua o seste moro katolika o ko ye wi lo bo ya po fe sesi si su kraji ko ha ya mo do sesi te moro koia ko kore te hota ko ni te ke kamata e tau katoa o tau e ni beta ta ni u ta mo toro ata la fu kai ko hinga pe ko e fu ba ka fe kai ko mo hinga pe family fe ko hinga ko tau hin ta mo toro ata la fu ke ha me pe tau bangai ha fa tu do la fi ke mama para pe la pare e i feo ia ngau tau whai. Ka koe a ko kore whamoremore atu. Ka ia rea tō ki tō atu, ko kore peke u muhuru atu. I he rotu ne rei ne whai e kamata o prokaramani. Le rewa malanga tō au whatu. Ka ko kore peke ke MC mataere. Ke lo ke tuha peke koe moho whai e whatongia. He nagai te uroto au ka koe ka koe ni hau. Ka koe talatu ka te koe. Ko mataa pure, moni peia. Ko hito ai taka ni, ko mataere. Ko uraki ma afu ia, i toko malolo. Ko mataere to apiko ko foha ia tu magano. Ko foha ia maia. Tu waho fusi au na whaka te tō sa ni. Mataere, to hoko atu ka pukara. Ka mele pena, peko ni hene peki. Ko tua ki me hene o whai e whatongi. Malo? Ai mape muskawaka mai ka te au. Malo, malo mai e kainga e kātaki. E tau hoka tu ke no tau pukina e tau mea tokoni. E u whakawhia e pisope ko ia Karesita o te Vitapas. Ke ne tau pukina e tau mea tokoni. Te kahiri kua,
e tau toki whakahoho ma tu lewa e tau mea mai ke te pire o mai tau mea tokoni mea tokoni ulahi apito e mea tokoni mako maari e pe ke popo talano o e whakawawave e koe taimino ulahi e mate wave e kakai e whakawawave koe e kakai ai kai nere i te ulahi pe mea tokoni unga ngofua e tua ua tua toro toa wha ko pea tu peke kai e puti e tau mea lere ko te whangofua ko e tau programa ko ni ngata pehe peta paa ko ni e mea kanu kou tuwai ko ni te paasi pea pele ti mehe e kei tiki toi tai ai ko kore ni whangogo mara tea ko pea pe kai e tau mea lere kai e puti e ka Koe mau tamai mau whakapea whiwhina na mau mānuni. Koe mau tōre ni koe kona au whanau. Koe mau whatata mai no mai ni mau le whareni. Koe inga koe taha mai o whiwhine. O karesita serevivi whiwhika. Ko sia no tau walu fulmani ma. Koe tau rahia e ni mohi. O mau whamaro e o kahunga hia. Manere ne ka mo lo ko o nga e tau o e fai ko mo ka tapat e ta bigi nei e to ia nga ya ho la e ko mai e ka o e de ta te fito ki uno le o ne ke hoko ko ya konaki fai fai no hino to e nga e fa na o e fa mo ko na o kakapatu ki ka pekina ia ko inga ko inga kareliti ko ki foki ka te ia mo ni mo ui ke ne hoko atu ka o rewa ko ki finangalu ke ne foki atu ama e wani mo ai fofonga atu ko ngai kupu fika wake family ko mo tua o ma to inga si fanau ko inga ko te mo fa ni ma na fa e hon eu não falo em fai por aí tá aqui na não só que a minha é na tá aqui na aí a não eu na roupa eu forma sim a roupa eu lá mas tá aqui com não mais família tá aqui na minha tocou no teu mal camacuia forma uma mais sinal forma dele uma mais fatomia que eu tô a na rua ma o falar ia do afio o o ko mo mo fao e lo to ma bra mo ni ba e wa so pe o alo si su ka isi alo so e a pe ni le wa tau ma me to koni ata e de bi mo e ke tau ma me to koni o ka te tau programa ke tau keke ka tau murmore ka tu ka fukia ka pakautaha e o vio marina ke tava aqui ma te fa taka mama kuangi ke si whanau koni ke nau whahoka e oa kuia e keke para hiri tati tau hoka tore ke tau mamea to koni
Haya mai ha ko so ki na ma so ana ko ka pe te ma ni da so. Ya.
Ako papi itu kan pai aroni pakai sih. Kan kita firma uya kita kapar sih ini pakai. Kapar sih ini apa option nomor sih. Kan no. Kan kalau kita kita masih pantai kotor lagi apa. Aku mau masih ini tiga. Kita konsep tahu ya. Tahu dia harus mau dia kotor. Apa tahu fifi. Questo lavoro con lo so che non fai con lo so che ti
pe ko ni pro kalama pe ni ku fa tu pa ke ha ni ka ta hi ne a sita me mo cha nga wa ki fa ya tu ma ki mau ko sita saya mau te ho ka te mau te fai kita no ko ni ka kita no fa dai mi ko ko fa le ya mo sita ono hoa mel ki fa mai wai itu mai pure fa ma ko ni ke fateri ha wi ai mo sita mo mel sono tore a pere kata mai mel a ta ha ko maro ro he ni ka au ki no to ko o mai ta fo ma ta wi dia alo mel a ma no fa mo sita o mai pe ko mai fa ma ko ni to mo la ha o para mi ko ni ma fa ko ni ma tu pe mai di fia kare para mi ko mai ka mau ha la me a fai ai ma ta la ko ma to a te ko ma ta ki o la ki fa ko lo o mai ma me ma la la mai le para ni ha o mo ko a pa ta la ki ai o na to tu pe i mo wa ya ko fa mo faka tutamba kia ka papa o koroia ke na o mato koroi ki mo ka ko ma ka ta alai ka ma fu ta mo fu mato ke a pe sai sita o ku iro pe o fana ko ka me a folo asita ye oti ma foi na we akila ya mana ko ba pe ke la o ki ma mali ni ta ha me ma tina la fa ka to ma ko ya ta ra ma ina ta to ta ha we ma ina ba ni ta ko ki ma o fu mana ko ma ke la ai o pe kwa we ni ngamea kwa itama kia tama faka haanga to tangata faka piko au ko maanga la afere yoko na ye fa wa kikia sio no kakawa ya la to peke ya tama ko ni mala makaye aoni lo la ni maala sita ne au ka ta ula fa wa pe ta u ba ru ma ni ta msi a ko sita ke au ki ai ko ke ta la mo o fara ya ka ko sita he ko fa to ko wa me ta o ti ana ko vai ni si purin ka ke ta lu ma ko no ta lu ma pe ka ta ni wo mau o fala ya ke koe o fa ke ta petina koe na mai mani ke ma wai pe mo ilele o fe pe tai ni le fe ma wai ke fokian ke mo ilele pe o fala ya ke o fa nau mo kotoa na wa galele mata fia no tantere ma to na fa fe tu pe o ma ya fala ya ni ke ta o piso pe pas o hoa o fa ki o ko ka fa ta ki ana lele ke o ti fe ma ke ko fa ya hiba ko si atu fula ka ina ko mo hiba ko di ma lo pe hiba na to o si o fu forno do fu pere ti kala mo ka ka sita o fala ya ka koe ka lele yo mo ha pe hoa ka koe ka ki ta lele ke koe ma o mo folo ma ke to ta ka ula he ke koe ni ka o ti ni ka fa ka mo la ka a ki koe ya mo o fo ma ni mari fu mo tu ana lele ke koe ia
Kaki ngalo tayo ni koe. E ilo pe. Nè ko tau pui tau iai ko me. O wharahe tika koe. Wharahe ki o whanau, whamiri koto, kawhen. Ka toa toa motoro, ki heki tau kaina rotu. O ko whae ki rea mai koe ni, waka sisi malaisi. Amen. Nalo lori lea fofof ia no obo pa mon fafia ko ia e aho o toa ko ia I o mong lelei ko DJ kapana ki motu ate mai ka ko DJ ko ki fafe pak ka ko si kore ki ko to ko ka loreski ko me tu sa no vai ko na aka ke family ko ni ako ni tu ko ni he ke aka ko fa to ka ke ka mo to be no ko ba ho mai ke family ko no sita mo me o te mo fa fe pa ke ko no se ma ko yo la fa fe pa ki mo pe vai ta e ta la mo fu a ku ta ka ki fe ma ke mo to po vai ni ko re ke mo me mai ni ko to e fe ma me to ko ni ke ta ta li pe ki he tau programa ko na whaawa e tau programa I aho ni ka tau hoko atu Hello DJ Kadu bebo ke no wat lagi pokoi mai apa I taulanga po matapua ke hifoi ya fatai ni muake tala fatomia ya ko andolo tua também tem po e da fechia ko bingwa Revisão que está aberto falando a gente vinha com a nada
se mau whae. Pe aho e ni mau tu wai ke ta, wai e tala pono wai. Tauhi kai tau anga. Ngā aui. E mua ni tala e poto, ni magai tū ngā mo, ni magai e tere hiro. I kai ma mo. Mo he tuai, a pong pong. Kai karoa e hauni, koi mo o. Ko tu e a hauni, koi sisi ta au. Yang mau kau lah ya kata ni, kau lau dia mesti dia, ia faham nau ya kau, kau faham ayat, dia nice, dia tai, dia nice, semua faham, bifes, kata linga, ege mukani, ege faham pusiat. Ma whanau na whai whanau. Ui, na whanau ai taimi. I kai rea e whakua se mau whai. Ka ka tala munu whataha pēra me whakatu whaa me. Ka whatai ha si hoa he me rei. E toronga hata ngata ene alo. Hani mau tu pe ho he maka pa mo ni ba. O pe ke no ao mo no kai kai na. E o sani pe ai ku le ia sio. Pe mau fi asi ma fai. Koa. Ka pe al fo. O ang mo mari tua. Ka ga to mo ui. Ni to kai ko. Hiwanga tāpat, hono ke watu e tak. E whai ai whanauane o mau puri ai anu. Mori atu tāteiki, i sope ka maa, o tāke whamapakat. O mau tupanga aina, tāteiki pātere mea ki muan. O ke mua tuhana, he mamufua e hara whanauā. Kau ngata maki ka e te motua whakipatu kia. I se asi mero tisi i he kau wai no shop. Awe ne ufu tupu. E ko whakakau ngata maki hena awe. Aoni. Kai lau tuku ngari lau siasi. Kau tau lau mo ui pe. E ka au whai atua. Tau ambe mua pa me aoni. Mo kore whamori mori atu. Pau ko halo fia halo nga. Ko mau le rei ka ha pe mo o sa samari e. E ko whanonga ba mi mo one o hake i tongata. E ko whanonga mi ha moa a pe mo ni wa ta ma fai tongata. A ka ya ma te a whanonga. Lau ai e hotau kau, te lau he kau. A tā kau a pama tua, o ne whai hotau tau hi. O whanaiat, ka ne whangatoka ua, maa tua whaafinu. Whanau ma whamua puna, o kare sita, pipita. Wanga mai aoni, o e toko e tau pehufi aki. Koe mo talaupa tua kuni la kai ai lau tolu hala whanua. Koe ko tau whatu i tapuko hitu fulu. Taka lahi tau mo. Hoko ata e tau ngai tāpa ki tau munuat. Koe rea mo wea koe. Koe pepe toi ngai ki proklama ai whanau. Sa no whae. Ko pangau ka maulele mai pe me kau wai. Te mau me pio tarita. Te mama e tahi. Te mau nofo pio tari ha whainga marie. E me huka mai e tahi na lava. E whai e whākaru e hau whanonga. Ka whānau e. O nau ki taritahi pe. O more at.
Kaya ai pe mo hatai. Wa mai whanau. Tau whakato. Ai nau tāmu no. I nau pui. I nau whae. Kau ngā mea lau e ka. I ha whanau. Whae ki whamiri. Whae ki mahini. Whae iat. Ki tāu tau pe. Kau maa. Kau mau kulakanga e sisi. O whae iat. Mai whamaro ate lot. Tau i se mau whae. Lewe mananga. Kau tau tawa. Kore piki DJ kene ki mo peta kai fas ko no te e floso ka nau ho mai ko ba nau lo se ko na ho ba ka mata tau famete da blokalama ange ko e frale ani nai ka ba ke to fe ma ha me to ko ni be mai ko me to ko ni en ave tu ke ma wa pa uova ope ai e be mo bere dio de ke hu ke putte bere Então, eu estou indo que deu lá, o que vem, minha mãe.
everyone. Hello. While you're sitting there eating, we'd like to introduce our family, right? Let me just tell you a little bit about our mom. Today we come together to honor and celebrate our beloved mother, Malia Senevivi Kalesita Sulia, who turns 85 today. Mom is born to goodly parents. She hails from her father is Devita Haunga Sulia Kolomatua, and her mother is Catalina Kaihea Fotu from Maufana, Nautoka, and Samoa. This is mom is the eldest of 13 children. She takes this very seriously. She carried this position with so much love for her siblings. A few of her siblings, the youngest is younger than two of my older siblings. So she takes this position very seriously. We are blessed today to have 4 of mom's siblings. From Sydney, Australia, her little sister, Benedicta Mahe, she's waving. Benedicta has a beautiful daughter, Maleofa. Maleofa, where are you? Maleofa is over there. And she came here today with her daughter, Rosanna, Vivita Dogo. From Hawaii, we have Uncle Nicky. Uncle Nicky, where are you? Can you come forward, please, Uncle Nicky? Yes, you are doing. Please, Uncle Nicky. And his beautiful wife, Polole. Where's Polole? Where going? And she has 2 children here, Manuel and Julita. This is handsome Uncle Nicky. Uncle Nicky tells us all the time he's the father. Uncle Nicky and Polole? Where's Polole? Uncle Nicky, and Uncle Nicky is from Hawaii. We have Uncle George. Where's Uncle George? Uncle George, can you get up? And your family, beautiful Auntie Val from Taupo and children Seal, Anaki and family. Can you get up so the guy can see you? But last and not least, our favorite and most handsome uncle, if you think that make it look like you know them. Uncle Senio, who is the youngest of their children. Sadly, in mom's family, there's 3 of her siblings that passed away. There's 10 of them still alive, including mom, who's the eldest. So 5 of them couldn't be here today. We extend our love, but their children are represented here today by Auntie Asa, Auntie Lupe, who's in the US, Uncle Sione Panay. Can we get Auntie Asa's children to stand up? Stand up. Don't worry about music. This is part of our did I forget anybody who was there? Senio! Nasa man po Senio kasi yung kaya nga kakon. Where is he? He's a bit shy. We'll show you later. We also do have our mom's first cousins who are here. Many of them have been laboring in the kitchen and serving. First cousins who are here, including Tereline, who's over there. Tereline is mother's sister. Okay? We thank you all for being here with us. We want to introduce our family.
Lotus introduce her family. Dai is single. This is Ladai. Ladai is the oldest of us all, and she's probably the most humble of us all. But the last 2 years, have devoted her life to come look after her home. So we thank you, Dai, for all that you do for our mom. Dai has one son named Nisa, who sadly passed away in 2018. Before and after Dad passed away. But Dai is mother to many of our children. But don't worry, she's never lonely. We have the next is Nisa Ori. Nisa? Nisa Pokoya Kasenyu. And Nisa is here. Nisa is here with his one and only daughter, and that's Faustina. Faustina, come say hello. Just wave. We have next in line is Deepo Seal. The next one is Rosanna May Febebo. Where are you? Pepe? She's coming. She's always in the kitchen. Yeah, she is. Pepe comes from Saya malu cuma wei watani biarku pamalu ima fenomali kuni. Kemudian terakhir usia apa ni? Rosanna VVVU IVS. Aku mali biarmu Quang Trinh Ly Kevin VS. Babao habis loto, ibu hai toko tak habis. By Moody Saint Christopher, how is it? Oh, aku mau pergi family, aku mau nopo pay tonga. Nama toki pulau kita ambil pay wiki kuosi. Ke mau kau ngakau pia mau fahai kau ini
e katoa no i no au whaere. Ko fia whoki ke mamata ke motore ka inga rotu pe mo maheni pe ke family malo pito mo lava mai. Ko malo atu heni ki he family o koa i o mo kawana mai me Christchurch ke kauwata pia mo pai mori e katoa ngai ko i e aho heni ko i e aho o wha ke ki motore toa. Mura tu kai tumua ke to e whakoutua te a whafua ki e a whenua ke whai ane ke mua ki a whawhenua ki o tō hingoa ko rin sio tau rāu pia o te mahoa ki a whewa mangoi mo mua ai ngafo i hala leo ia ko nonua ko ana te reu mo mea i katoa pe mo toa whai konsepti ko whiri whataua o e taha i o e komamuka puna o whiri whataua ai whawhetai o koe ki hoko ki ai o hange ka hono tara pea o vi ai ki i whanau e tokoano e tolu whewhine tolu tangata e taha ko ni ka Antoni uhi ai no aia ki a Niki ka mā Antoni Kristeni Messi uhi a pēki alatai uhi Isleri ngano uhi Pikatoria kāri sero tu uhi Ia mosiuro wā uhi I whanau katoa koe ni. Ko mā whatongi a koe, o ma sea toa taku maua seuti. Awe ma maua. Munu whatenua ki maua, kamata me tau hi mono hiko lewe o e apsesi. O hau e nika no puke kau e pangau e sesi. Paka whanau koe ni. I whaere ka tā puaki e ngāru na tu. Te o ki whako me ka tā puaki. I ngā aue o ma whai i whonga waka e lotu. O kai ha pori pori. O ka whiawhia e tō anga o whai koe. O wai muna tu me rie ki ai ka tara noa ro sita. Whanau e. E wai pe mama whanau o hange e whae o kutau whiawhia e ahakon. O ngam tatari pepa me i tua he. Kai ai hana mau whainga maari. E tupi mua ke ngau te pai a ki tara pōpua ki a koe. Kaina. O mea mai peka ki tai toinga no mango iki. Mi hake kai pia o kura. Koe ni maurawa ai ahone. A kai pia mau whainga maari ki anai. O mua mau ki whainga maari ki tāi e whainga pia o kura. O i mo mea kei. Lewe marana. Tamaka tawa. Sio. I'm the next one, and I'll introduce my family. I'm married to Matayaka, who comes from Longmapu, Tuanuku, Ateho. Everywhere. Okay, and we have 3 beautiful children. We have Setaita, who's the oldest. Who is married to David Amanfikai, who is still in Melbourne. We have Malia Genevieve Kalesita, who's named after Malia Genevieve Kalesita, who is married to Maake Matekualawa.
who is still back home in Melbourne. And last and not least, our son, Shanika Vanolasi, Gata. And this, just the three of them. Marlo, thank you. And last but not least, we have Samson, Sonny. Yeah. Come on, Sam, introduce your family. Hello everyone. My name is Samson, and this is my partner Adele, Mulla, and AJ. My son AJ is not here. Happy birthday, Mom. We had one more recognition. Mom and Dad really had brought in a lot of people and raised them as their own children. A very special mention must be made for our sister Anise Tulumi. Anise? Mom and Dad brought Anise over to have to look after me. And, she's become our big sister and has constantly looked after our mom while we all travel overseas. We love you, Nisa, we appreciate you. Nisa, can you come and introduce your family? Ai ni se tulumi pia ako mauhoa pia baba uti mataha pia kia maki pana to foto ala ke fakasio nga pe oh baba ita ha ko chinia tu ka kai bao ka maki ke kai bao ka peta yo te vai ka peta Okay, fica wako melenaite. Ayo vai de que foi com Timote. Graças se tá hango sira. Ayo ko sira mau ho ayo que a loata. Pagua naki para we toko ua. Aya ko linta ka pehe kia tui. Happy birthday, Nena. Opalahiatu. Bebe Malo. We will now introduce the performance by the grandchildren. All right, come on, grandchildren, come on in. Make your Nena happy. There's quite a few that's not here though. Lama ai pe mu ta tai mi ni ka to ki. Lama ai ha mu ta ai pe mu no lama bai. Ai ai dia. Na mu ve ke ko mu ve ke no. Siu. Kamai kata kamu kamai pulen. Okay. Okay. Iya, okay. Rồi, sai về. Ora que seas. Ora que tá aí ali vai que fosse o que ninguém vai. Tani vai vagar que não o na dia o foco. Na rua vai tá hinga que lá vai vagar. É tu que tá aí vai que programa com que para propor na o carecita aí na o fava é aonde é que fosse o que na tempo de hoje. Ada mai begi mu, kita begi orang mu dek mai be. Oh iya, orang mu be sai.
e peke o tutoro. Moe pe. Sai, i tei, ngata ke o tuku mai fase i ka floso o goni. Teu! Fu! Olo pe ae hau atea, o hau kakarihe kakoana. Fabiko Piko Pito Hata. A te hei anga ka programa. Taha tuki heo. Ko pe ua. O te ua he hama ke whae koe. Taha tu ka whaiwa. Taha ki koe. O te pe ua. Listen. After pause. 2 row. Face stairway. Laka ka atoa ka whaiwa. We. Te ta me tae ka whaiwa. Nei si a mune hoa e mungani. Kata ke tuki. 2 row. Face my right. Foi outro PUA, foi outro PUA, 2 row. You understand 2 or 3 or ia. Foi outro PUA, e do tá e vai com pico up do a Greenlight no TV. Ai lá nem UA que dele. Tá aqui, move a little bit. Up a little bit.
ke DJ, ta e whao se toa lewa ke e whaiwa. Kung nga mas buka pa tau whaita, a tau tupo ka tulewa ki he toa e kau floso. Alo.